Thiana na muthocha ndini wa unenania wa imwe kwa imwe kethi wani ndi wavingwa kameme ka kutwambie tenesa umwe twamina mauvo twalika mathanguni na yuo tondu ni kwathieni kana ukava wa muthia witha we ukava wa Ndongoi na Utongoi twitha twikomana na Ndongoi kivathukanganya Kuma ilembetani itu ya ukamba Ndongoi si ivela ni Ndongoi si kwenda ivela na inde Ndongoi kivathukanya cionthe tukomana na cio tukanene ya maundu mioko ni Utongoi na muno ndini wa maundu mioko ni Muteti na kulunga Utongoi ilembetani itu ya ukamba umontheni na Muteti ukwite kivila cha uyumbe no kwithwa we mumanya na imanya ete kivila cha uyumbe ngale kwa yiva wene kulyo yiva kwake isilava yandeni watumani mukuvika na SMS vatendevi ni kuyava Mutongoi TV twithatu kuvangite nesa watu motumani wa kuvaitha vendevi kwisira ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano ambia na Ndeto TV nundu utumani osu namba isu no yote utumia ndeni wa radio kuambia na Ndeto TV utumani wa kunombikia na indi alama radio no ithiana na mani roba na MC totonga lekoni iya ingi indi va TV ni ambia na Ndeto TV ndeni wa mtandao Facebook twe live kana imwe kwa imwe wavika Facebook enda share unainanya ono wesaidha ni wavikie o andu ingi ni matetheka ni kwisira Facebook Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV /FM official wavikavo subscribe na page yakwa ya Facebook ni Rastas kitho kwanza mo vikavo follow na we like wesaidha ni twatambania twi mwamba na indi musese umundi tweneana na mweni witu nendo tukulanya yukulyo ye laisi muno ndeni wasakwani ula ukete batiele mithenya almost ya na imone 17 bandu ovau wesele twalika ndeni wasakwani twende tosakwani ni woka asisi ya Mutongoi kuyana na sela ila siake ukuthoesia ai kana ukaasisi ya siama nondo wesa ithe asaingi enende makona kula mesingi ni ya siama na angi mayasi aje nyenge waya chama ndivo nesisi mundu uyuwe enda byata embenga akaambika ata mondola ukondavya ukaambika no avikie na kumeka kana embatha Yerusaleme na kwandie moyuti kana embatha akaambakia kiwanza cha ndeke na kwandie na endeke ku ni ukule museise watu osisia usakwani no ukete wewe nyuva mondo kuyana na we mwene mondo ala ukuthoesia mondo la ukukwathai kana wesisia mesingi ya siama tonena nyu kwesela kuna akutaviane kendo isethia ni twamanya ondo maondo maendete ni twa Rastas kitho kwanza mo kilungu ne chambi ya kana thoche mweni wakwa ndene wa mitambo umumanye karibu sana my brother asante Rastas mwanya tu akundo kede museisia mutabima sitwa ni kenda twambi asia isia na edukisia mu kulamu Kenya na ukambani nitwa Fred wa Musau Kuma Mbitini ya Makueni kundukwita wa Masue na mwaka wa ngilile na miongoli na ile nindwanditwa kivila cha umbunge wa Makueni kilio mbunge cha Makueni kwa nindwanditwa kivila kinaina mheshimiwa Manzo na nikitiwe kitena mundu yu ninyengu chenda kicha Makueni njugu ndanditetea mwakani wow ende kalibu muno na no wekilana kule musese yolo wange wa siama tutambiro thiva asa nenda wesethia musese ni wa manai we Muteti oswe nake jamani kibai kana okangite hata nikenda twambie bu nene nyambie bu twambatite yu chama chako ni kila chama kila kinene Kenya kitawa independent independent party chama kinene Kenya niki nozi independent kindu chambe andu ni moibie andu ni maekie kusisia chama andu mesisia Mutongoi na Utongoi ulawe nago nesindile umatha cha keli na chama ana muno siama mbingi na ukambani nisiaitie thina wethia Mutongoi no gwenda muna Mutongoi musio ukite andu memwenda na chama kiamwa cholo ta mundu ungi kimunenge ticket na Mutongoi wenu data yake iwoyo bau tawake uiwozwe ni chama ku chama mbingi sina fairness pakwa nominations o nisiende na nomination ombizo kwende nimugwana ni mambe yona kuya ona hii nominations itembeke kitumi ni gwithe ajao siama mbingi sietie ukola nono witu katika nominations na wende anusio tukali independent mtu na wakilaki maana ni Mutongoi na Utongoi nondo enda pikando alamake wiki ogia nominations no ida wiki ogia nominations izu kitumi niki nye ndiye wa siasa Kuma tenene niende sabalo wangu ambe olika siasa nilike siasa na lu walika siasa ni wimbia
pe ila ida ukawa pa massive makalata ka nominations kada ukawa na kalata kau ndinamba kukaelewa kundi nenda ulika kalata ni twambie kukitana na andu na no ndo alika wo inalika nalika nambi na ndithauke woba twika twibiko nominations ni kuniesera cia kuonesa au meingi ni support yao mingi siasani ndata yo ibo ya nominations kuni kindu ithito yona na wethi ila nyongolika bana ndienda gwikonia na nduki ni kwatia ni kitumi cha kunichele kanesa nende bukwasiama ni tosio kainge tunene yange nenda twambe kwambia buni kendo sethi amosesi anu amanya mundu le tunena nake aili atani kendo mewa wenena megeno kwesongolia tina ende ni wachama kiba kuni wamanya twina Fred Musau na ulani Muteti kana chikipela cha uyumbe vaya kilioni mbunge cha Makueni ni kauntini ya Makueni ni watafia wakite independent na nicho tumino wakulia wa ukasa kwa mundu mesingi ni ya kesi ya mai kana ni mundu suwe hata tulifikie na kunenanya wesaidia maundu ni masonganeza Fred yutuambie unenania na muno wesa una mundu ayumilia tikivela cha uteti onethi wanikiva ethi wa na itumina na yu mwenendi nukwenda manya muno mwenendi wa Makueni nukwenda manya ni kitumi chao Fred woni okyo yu kwitikivela cha uyumbe ni choke musukumie atwite kula situ ithi tainende ma kiliombunge cha Makueni tumusakwe. Asante Rastas. Ikulu ni kulia maana muno. Nundu kiliombunge cha Makueni kindu chambe. Kina population yazo andu. Karibu ngili maneli na 500. Na kiliombunge cha Makueni kina utajiri mwingi muno. Lakini Makueni paya kwitu kiliombunge icho yani kwiu cha mwingi muno pyu. Ukamba ona muno oi Kenya na wendia miaka mipitu mbingangi nithiwe ndithukuma mwenendi kwislam mbesa ni siakwa na sindo ni siakwa tukakasibinga kasibitali ukathikwa kwitu musi pandu beta wangoto windia ngoto pitini health center nye na akieni na umeangi elikana 3 tutoka through Safaricom Foundation twa manda mbesa twaka maternity mazukulu tudindinde akwa kama skulu kumusi kwisila boarding ya skulu ila nivo na kwisila kusanga mbesa na harambe ngaliko ni hakiu ukadhikwitu mbingi masilanga already eli ma community ala community itumia kwa already ndumia mbesa siakwa ngaliko ni astima wendi akwitu stima ila wabikie 2012 kizioni kula wokie wabiwa ndo move ona nusu kilometer mpaka omundi tinozu wobo ngaliko ni abalabala bala na uma town ya mwiso lambika ita wakabudhu kuma buni enda musi kwa kilomita karibu 4 ndume ya mbeza siakwa ngaiva ukatemwa itinge koka ikatema ngakuya maram ngeke akithanga thinga so balabala niki ikwindia kukonania kwithina Utongoi na asiai andu mangulia indi sindu cio wikai we mao mandhoka ndu osilikali nukalika niki ukaikotumia mali yaku mwenendi akatetheka osilikali inondo we mujumbe utumia mali ya mwenendi akwambia sisi thacia ene mwenendi yes na sisi katika uongozi wa Kenya wonde na sisi be president pe governor pe senator pe MP pe MCA na pe women rep ende kiuti chaume odo katiba kakazi ya mundu menda ndakaunga kitu women chao yes na nazi ya balandona na di kwa president nende abo wi nambeka nabo no kwa governor nende kwa governor pe na chambato nibenda mundu wino wona experience ya siasa no kwa MP nazi ya wewe wa MP ni chao yes we MP weka ata henda MP weka legislation miao soja miao kwa kwenda achao kwenda kisomo ni nacho ni musomu ni musomu nesai ngasomea Kuma suwe ngaistare boys ngadi university ngamina ngadi UK ngasoma ngamina ngabukuma ku legislation enda muno musomu ni nesu representation
and umagu uma represent that nende na okiu ninacho mundu already ni muteti wacho wandu ni matete yako matete ya kila bantu nathi nenda akutete yandu kila kingi ni revenue allocation ani kindu cha kuwania mbesa na kumake sure na tetea mbesa sia serikali ivike pa ya Makueni kingi no tumiwa CDF kwitu nengana na mathina nenengana we nai na nenganwe ciana cia nengo CDF cia nengo ithekethela lavo ule unengane CDF ndati ya kamana kana asomethia kakaunya muthia nata ndati ya job placement colleges na zindu cia muthemba tosu wethi ayu ningona mathina azu monde ta MP no nikata no mathinikie aya na ndi ne kwate no ile senesa kitumi chako likavo no tunene amondo maingi mioko ni uwendi wako indi ne wa ile sio mathina maingi wele sio sindu mbingi malelo na barazani ye Makueni mbitini inondo ngolika na endete arosini ya munyanya wakwa munene muno tutukumite na akio muno twasoli to na ake muno to Javis kimwe wanzioka ku yangale kwa cia barazani na kumbitini we twabikie bandu twatia ngali ona thina na indi ninonie kiu twene ni ndini wa kilumbunge cha Makueni yes nona useo Makueni noka some ya Makueni no kaane yavo ukona maundu ala medito what is so sia maundu mo Utongoi ula withito kuma ila we okana kaini we ana we wana Utongoi kufikia umundi Utongoi wa Makueni wili ata utonya kwase Utongoi yosu wili ata uyu rate kumela wambe kuona Utongoi muvika umundi Utongoi wa Makueni yu ula withito po twasi miaka ila te 10 mithelu withito Utongoi wa thina kindu chambe ni kwithwa katika opposition kwa serikali withia yu Utongoi maitu alame baya mo ni matengiwe nzani serikali na kila kingi Utongoi yasu tuimona na mayoneka nduni niki nikwindia muno Utongoi ingi na gini ngwendo weta yes maetiwe ni siama na maito ni siama utindia megwa mo ona enendi matai kata ona kula zio maenda azia enendi nundu meazia chama kina nchoche chandetie norinda ari Utongoi wia wake no kuka nduni ogwete ngeti cha mwene chama gona matikono kigazia ni na mwene chama nundu miengeti pe Utongoi wezio weta bandu azia kwa gwitu endo kulaziana oile abite ile ata oile abite wende na kula mbingi nikwindia chama inzo itumite Utongoi ingi methwa na kwithwa mena ngulu no ngendu ogena methwa ko manendi na yuo yukazi jono kamba kila kiende aingi masema ndia chama niwezi na chama kina na kwata chama kina inabita na bita ngoko ingi kukata nominations ni pamba ane na kwata nibite Utongoi kwa kamba withie tunathina na mathina maingi ukambani ugenda tu tete kata kamba bana Fred uende oba uyu lo mathina mama Makueni na Utongoi ulo kwasea kana withie to imuthuku ilembe titu kamba twasisia we no tembea anotembea to na kaunti ingi nza wo kamba ndembe to na ngayone na walinganisha na ilembe titu esaithia ukamba tu yatie tina kimaendeo ene kuongeweza ithia kwa maendeo na niwo nene ya mononge waya siama no withwe kwanza makana ila ingi siama isange aba nene ukamba witu ko tiwe tina kimaendeo nisange amono nisange amono kitumi ni kwithia wezo kuona malika chamani na chama kiu kiitenga nzawa serikali na mwe makuthi kwitia handshake mazinda mwenda no longe nduwenu niwonie 2017 huru waka wote inena akunwa kelele mbako mundi tuyange wa balabala wa Kuma oimali nokia kuthiukia lelo zi wainiwe twakengwa nikitimi ni chao nikwithia twaumie serikali chama kitu ni chaetio ngendu ila chama situ twaetie ingisi ya pomwe Utu ngo kwate oyu plala tu chamani yu nuko nakana kwi mulengo ukie museo akamba ni mandiwe na wasiomwe
maasia itwenge wa nyao ya azimio tu tulike azimioni nyo ni independent ningwazia mukamba ethwe na wasiomwe wasiomwe tutembe na wasiomwe tulike chao serikalini popote vile serikalini tulike kwa na independent wewe kwata mbau ni kwata mbau ba azimio tukunie laila kula alika kalonzo birundi obau amandi wondo mwende nango deputy aningi ndakaje bomwe aimone deputy ne balanya chuthi ata image measia by that deputy ndiye tokuma ya chuthi atene kubi hapana ndakaziu niki nundu kila kimaana ni kwamba kulicha hii mbai serikalini alika pa huyu na kwa ni mumbunge tuilie ndiba ukenda ningwazia beza fulani sidi chao sidi ukamba beza fulani sidi ukamba mundu tuketa tukitu kiwa lakini twale chachathi na gamba male cha kindu kichathi ingi miaka ingi 10 tuzokala kipindu tunatu akipindu nikiuko na serikali ingale kwa azimio serikali ingale kwa azimio ndwaitu mbinge muno kindu chambe anyways Raila ni Muteti Musau na makarozi katika Kenya yonde azimio niyo ina ile mbele inene ila iko support wezi ukamba tukamo hiyo ndetu ya azimio ilobi ni ya nawa 50-50 tuithi Nyanza Mombasa kila bandu azimio no ito na kusinda katika chao katika siasa hizi ukiete na nioru kwata kuoko takamba atuinda na mwikio atuya kalonzo witu na mangaba na maitu monde malumebu maigane na kau fukaone nondo azizia nondo nakwethikizia wene na wase yo akamba aingime no kwa mume ongale kwenge kwa mume merengo ninge tamurengo wa Kenya kwanza kwiona Ndongoi musi wakamba singale ko nesu na indi wasizia ba azimioni nivo bena atongwe aingange mailembete wakamba ile mukungula no wivo kuyalama kwazia twiki kuonge twike mesa yekano na maondo ya 3-legged stool tuenda 4 bazo boko kazi kwitwa mwanzo mpya itongwe ni gavana wa Musau cha maendeleo chap gavana Mutua gavana wa Makueni na alange siamba bakubi muonza na yu wesa hivi ando demo kule yakuli ibazi mioni bwana Fred na alange matu ya bane boba tonya kwela vetha yiwe na vya mukungula no akamba mambo kungula na mwene ina akamba hii twezaika hapa twanangiwe no sindula itatu sietawa kimena kibuthia chunovi tikima yu andu amezi ya makona asimie no kambuni tulikila azimio ni wengania akanengwe kina atuike munene mbe wakwa na maybe okio yu withia nikiima twinacho na kila kimena na kila kibuthia akamba twindwa anakiu ona kwa kitu Makueni kango rabie kwanza balayu nyenumite ayu ni ngwenda kibila cha chombunge na kwi ala ila Ndongoi ziabu mbingi muno ukiwe yachi kama naku hiki ndukezi ila ke ukwata kibila ki kiambio tuyonea tuikanenge nana ndo alama huwa kubi wala muna indu muna moneka la Imwe mukayange we Imwe mukathio kundu Imwe ayi ni maiti yechongo mambe yakwazia kamana kau hoga utukezi kangania ndiko kie twikana kebela kitumi tikwindia timusio tikwindia ndithukuma lakini kwindia measia ile kwata kebela atwike kina niwe ambia kutwiyonia ndata yake yakana neza kando yake yakana neza ati yu manozu timusio ku kila kimena kibuthia na kiima njo kiba katika pa top ukendia mendi mami no magavana na Kalonzo sito supremacy battles me ndama mane uwa katika chau atwikagi akatwikia akaneba mbe wakwa windie no ninyenga mwiya ya mai muno yenda akwiya iwa mundu mewa maibuthia ngania all those dynamics ya siasa ndio siende lakini ndio ni ikaze rondu mukamba othu tena option nyingi pahingo option nyingi mundu tukatika tuithioka tuizinda tukatika tuithiba ya mukilo yongi it's too late na Fred tuwa boto tutana mbozi yoka wendini wagu akibila ba nondo wa Muteti na nengi no kilungu cha Muteti cha Utongoi ukamba
wona univi ndevikie weseithia atongo ametu ni makwata na niyo evinda yutu ila tutwi yangu ati ni wakamba nikoma na atongo ingi bano maimbea kana erasa zwatwa sisia enende maithena enende makwatene thena ni atongo na ndo nicho kitumi witha ukamba tu yatie tina wona niyo evinda no evikie abana kutwika no mokungulana ndongo isio kamba awesithia ni sio kava mbona evinda ni eno kana bado tio bado kweso kwata ngwata ni mokamba kwa oni wako ibda ni vikie munewie mutwa iso Alfred governor wa Masako azia nenda handshake na Kalonzo unaona matuye mayukitana kivudha already unakisia nenda unapoyanga wana Kalonzo unaona dini yebinda akama maungane matuke kindu kimwe nundu atongo ya maitu amwe mo na atongo imatene mendi itwe maitu tongoza kuma miaka mbe wa 30 maungane tumande yum atongo ala tukwete imbia yang lakini azu tuimaungane ta kindu kimwe wendi ondo kamba yethia ibinda mulu mutisia iweta kindu kimwe tutuke kindu kimwe yu tukaweta kindu kimwe tuimina baba kuana uza kwenda kitui Masako Makueni kila mtu tofauti kiutu na tumina yu once and for all Makueni itwese kindu kimwe ukamba wonde kutuke kindu kimwe na indi naenda kwa mbosia mwatumali nondo naona mema ingi ningusia kwa kututabie nondo uyomo wa moyumbe ni ngewa ya mio na wesaithia Ndongoi Imwe ayumbe amwe ona mbungeni nimetise kula amevasi nende neza malika ona mundu uzundezo osangia mujadala no mwe baikindu waite mbungeni kwanza wenda nena na wesi okenge ututabie niki inyu ateti muitwiti bila mwitha mwi sio muno na mwanyuvwa Karen na mwike angali tindi mukoka mugito twetia kula ingi etina myaka 5 na kumwene ndeni ukoliti usakwa nini ukete wesa kwa mundu kuyana nawe mwene kila kukwatha kana ne mesingi ne yake maundu masiama likana twena Fred Musau etikivela cho yumbe ko yama Makueni nawe oketa tena chama wenu yungamia isi chama chake ni kila kinene ku Kenya kita wa independent na gwete woni wako Anthony Kisaingo yaseto songete Imwe ni ovaka kuku highway kinyozi and furnitures ekalakala masinga asanti Makimeri fellow Felix yasia shan party politics go independent for independent candidates fight for people whereas party elected leaders fight for interests of the party or party leaders in Kami in Center Machakos County Felix Wambua usiyase kana muno amwe manyuwasi amamenda fight for party interest mayukitea mwenende wa Changala mwaniki yase watching live from United States of Changala wow United States of Changala Paul Kimatwe yase Fred Musau Tosha tuned ni over Mololongo all the best Anthony Kisaingo Utongoi usuya sawa mukethi muno wakethwa Gabriel mudogo Utongoi otwe na kivyo to make sure ni walika mbunge naona kuwe na ateya ingi muno Joel Mutuku Fred Musau ninewa we Utongoi mwailu kura yakwa ni yakuma Makueni constituency mambo fezi yasia honorable Fred Musau Tosha Steve Ngene yasia Erastus Utongoi maukamba matheisie mbei ya mheshimiwa Kalonzo kisiasa mpaka ona Utongoi osu we studio vata wake ni kutumia mheshimiwa Kalonzo asinde na atiwe eweka ukamba tuenda kumina Utongoi wa madharau na miono ukamba no amwelewa watching from Sultani Hamod Fred Tosha Purity Masila and Steve Ngene gendo white bano yuluwa atongo yengi menda otumia sieto ya Kalonzo amusiokane yasia Utongoi save studio nake ufata wake ni kutumia mheshimiwa Kalonzo asinde na itiwe eweka utonyo nene hata yuluwa kani wete kiucha kutumia Kalonzo kana kutumia atongo yangi ini ukweli atongo yangi mategemea kutumia zito wa mundu na umundu oka wazinda kilo kwenda witiana nake naambia kumumanga nye kindu jambe na weta kana dine wa siasa naambia siasa or maybe like 5 months into politics miaka 5 na nye by the way kako tebe kindu kimwe ndimu nono mwe na kunya Kalonzo simu kana kukomana nake na ndimu nono mwe ni athi uzini wa chama cha Kalonzo ningu ni awazimu kila ningu ni wezimu yo ndi watu ikaren chamani ndiwa nitwa ona nini titwenge wanitwawe nitwawe kwa munene
tunene munene ni manondu nguzubiwa na leile nanga ini ngusi yakwa ndi munono munye nya na ona ndi akoma na Kalonzo akoma ni yo Imwe UK Birmingham UK winda wakite graduation ya daughter wake atwaye twazipendie o time tanduma Kenya twadio dina twayonge wambinge na twamuma siwenu koneza airport na ndipa andu wamuwiza kuwa ndi campaign ndi azia kana waimoko ni Kalonzo kula atini wa lakini nukuya Ndongoi matumia aingi muno matumia mazito alangu kuya maenda mathikoni kutwa ngethi cia party leader bakakuya niyo nakeyo ilobi kubongo muthei na we bandu metumia izitwa thiu kuswa na makoti mamundu nyinyo bi bandu weza kuwa ndi kuna siasa nditumia anene okay nundu siasa siakwa tisi ya kutumia masito manene kana party okay aya tusioke ve makulo na izitwa asioke no githa we kati wezongia utambia tosongia musese wetu matumani kwesera ile itatu kenda imwitano na niona ndisi kanini kwanzese poto esu ya SMS niona ikwe mo bingo kandisi na thina mwao lakini mini wale ukavaya Facebook Mutongoi TV aenda bau like page na ende weti otumani wako vau no kuona twi live na no kuona poster yetu twina bwana Fred getha otumani wako tuma bau tutabye ndabye wewe sakwa chama nondo ingi amazi autogira chama kenanye ndio nekula nange mayazi ayenye nesisa mundu we mwene ailanjata ndabye we uyona ata Fred ekulefia meo twaze imwene ndi wa Makueni ni wasia Fred Tosha bande ni wa kiliombunge cha Makueni kivela gala ikalilwe ni mheshimiwa Daniel Kitonga wa Manzo Wokili na wewe kivela cha senator naende Musau ya sene wo kulikabo twaze imwene ndi no wasakwa usakwani ni wa matuko kenda mwi wa nyanya na ni wotoma mbunge kindu chambe kuthimbunge ni mweyo wivotonya ni muswada wivotonya twa mbunge wote ende mama Makueni no kamba wonde na Kenya yonde kwa juma nalika mbunge ndo ningulika kwa ndani kwa ngai kindu chambe ngame kiashwa kila mwaka na support bill at least itatu nye na sponsor 3 bills parliament ikaituru analiko utwazi uyu mwako naliko ndo kindu chambe kila nonete mathina mengi bamusi na nikutu andu matumika nai muno kalikalia administration waisia ta ameta wa village elders kana tumia mandwa serikali matumia nai na mai misalani mai pension lakini monimo machivu na master jivu matumia ngalikoni nendo twa muswada mbungeni kana andwa administration serikali ma recognize nesa imeke misalani na imenenge pension mundu mazao kwa na mathina na mathukumie serikali miaka ezu yonde kiu uzu ni mbili ambe ndo sponsor mbili hakeli ni katika health ndo sponsor mbili very special mbili nuni akwa na ndikamiwe na mundungi health workers ni athukumati na amref atwa trainia health workers aingi muno alameta community health workers HWS na tumadho izululu na tumanenge mebuko to kuandawa na nimo matembe aku nimo makwete uwiti wako ya lakini serikali imatambua nenda kwikia mbilu o mwako nalika mbungeni ya utambua health workers kuze kuindia health workers na mazu alame ku vijijini ni matambulika mali katika serikali imatambue imanenge motivation ndu mama kwete maundu manene ma family planning maundu ma HIV AIDS maundu ma cancer maundu ma blood pressure mama kwete ku guide andu ndume diet nutrition nienda nalika mbungeni nambe kupitia mswada serikali hizo ni miswada ile langu enda kupitia yambe katika sector ya administration na sector ya health kana umma wamwe wow na ngame kiashwa kila mwaka through public participation nina mana thina wandu ni chau na nditwa miswada ila utethia andu ila serikali mino bitithia an magate teka withi kura gwe mwene ndio mukule wewe enda chau tukai kwa kazi choba nitoto inacho exactly ukarwage school na ito school zie wali mno matebo urwage zibitale zie wende zindawa aya na indi be kulengene ito nokulia yolwa ateti
ateti ni meza auto kwa na isa ingi wene bindezi wa muno by the way moga kwanza metha muno kwa muzio ona simu ona nimo kwanza nezi kwa mwana omete to maana ngetwa Joseph Kitheka ambia akoni wazimu ya Muteti wa Meru ndiye sana Kitheka ndo neza mini stories yani ona ateti ni momo akoni ando simu this weza hivi yani uime na munuka muzio na weza hivi ya siasa ni binda siasa batile mika wote batile mika kupena mimi na nini ndimo no siasa nani weza hivi mimi na munuka muzio pio mo kama mota bya maondo ala masio kamwika indi mundo zu asa kwa umanye tako kaingi mwaka wa muthia okay agwire mbesa oyu tonena na wingosi tembe ale mbeto to kamba na kuonde wethi aniende mambe yo thukuma wethi ilelo no ambe yo commission ndingi no ndiona ona go mitandao ni ona page ya mheshimiwa mona MP mona ine ndeu edinga ni ligile site yu tetema lelo launchini lelo mona bando kwenza kethima bandu chao ninde mambe yo thukuma what is the problem ateti ni chao kethe athena gani wetaka huu ndio tukanduka kwenda aweta yes kinduku mundu nilizia sana nichonie yani mane kitumi ni ndani zizo mandu for the last 6 months nisi ya sani yani ila ukwenda kula andu no matuma wathi ukathikwa mautumia nai andu yu nenda mendukisa la mebala mai kana muona matumia mana siasa na yitia kula kila mmoja na mumwete chamani meetings ya sienu mugenda nina kana kezukulu yani matu ikie mathina menu monde munenge mundu wekuta kibila ona hake kibila moya munenge ona ndezi likalini ona mpeza atu mehile chake uthukuma tunene wala wanengiwe tunene yolo wanengiwe na amino nengwe ou mundu amwa mbeza yake oze kulawa yiye chonde ambo ayitia yu akamwa yu mama mwana mbeza yu mwigwenda nkwata kwoko athikula kunda kathia kataketheka agekata akoza loni okay amunenga ngina mwenda mbeza yi mundu wathio sokoni andu menda mbeza wathio kundu wewe kwa nina kikundi kiba uyu maru wai na ndumbo che kikundi mheshimiwa ngili miongweli mheshimiwa wathio kundu o kanisani ukiwa tuikia meeting ba after charge urwa ndutiyo andu kindu yani bimatumia mundu nai kwena mundu ayuko kuzinda azinda bathei yani izungula ugena ena maloni ena chao bimazemba makatungia makwani kwa uwi enendi kana edukisia ndio mutabyo mwikatumia amende ibila nai na kumetia mbesa nundu mewa meabini medimoze maloni matezindu sio moke mamunenge na ukanenga ozi lingi miongweli kana yana na mundu kibila akwata muikamona maenda anundu wakiu bai kitumike ingi mara na maenda mukanenge mundu kula neza muto mutia kindu onake athiba ewa ene kwani ya utunga kwengi meenda masa kuwa mambo tongela mbesa sio mama you in there ikwani la winayo aiba kundu kungi ndio ko muiba kunyu no amuibie ngani mangi mamu ya mheshimiwa eteki kuguna kuyene ndi me kende uwo mono maika netomo ya kwenda tupesa tuini zilingi yana sokoni zilingi maneli ndindo we mutu na munduzu ona kibila ndakwata ila wikwata mamu mina pyo mundu zile kwa bambu ngeni ambo zipendi myake ile mutamona atiba makwani nziru mwaka wa mothio thukuma nondo hoye ingene ndi mothukuma mundu sundaiko na wayo ona zimonda nosa wazizia no ukamba na dinozi muno ni zeza nendia ukamba na dinozi muno kona andu kazoko ni umbiwe anamenda mbesa kumekule ni pesa mwenda yake mena mbesa wayo obantu wote peka meeting okay tupige kikao mendo mbesa lewine wizi wewe wapi ungeenda kila nujenda muno umeni sawa ni mendo mbesa wiliko wifuliza mando bala wano zimu wiki wambeta zimu ne wime matumia nini we matho kwiko matho kwa matho kuene ndemo mona mutu otho ne ateti mauma na mudo kutembeza ateti maike ateti moke mameke maundu masi matesela aya motumani maingira ende ndiambo so moyo nicho kwenda ikakibathukani
na Utongoi la ithira no ambia ni wonete Utongoi wi muthuku nende katika maondo asube maondo maingi wa weta we alalo kuona matezo lakini pe kindu kimwe specific rona kwa asenyeju ate Utongoi la withitwo bogo wonde mpaka umonde current MP ula wivo nye Fred enende manenga mwanya no nike keite kivathukanyo kuti Utongoi usungi ena ndo sindu itatu chambe mupangoni wa environment na kiuo chakeli kwisla na youth na kinja chakatu kisomo na emi ochi niwete ndusi inatiwa na ndiwe takindi chambe ni andu mamu kama itu na baya mai andu mamu kama itu nuzi ni mathini muno na andu mamu kama itu mathini tu thina wo ni kwithia ti empowered data andu mamu ka mutongo indaiza kwikulia ai yo muika utinda sokoni uya mukuka niki yo muiko utinda WhatsApp umangete ateti niki kana umutu tuzengi matinda Facebook WhatsApp na langi memukuka ni tauni na tubungulutu muiko zinuenda uziwe ama tubungulutu na mukuka mezokoni peki ndikikula tukita value addition kwa muzibezo mbigisi na value addition taithanga thi muiko ukomanyonesa ukazobe ikundi ni kwambia kwa add value to our products whether ni matunda whether ni kithangathi kika packagewa kikatewa ikaka blogs ikata lakini meme anenge support angi ma WhatsApp na Facebook la matinda agumu manganite mathima bundi ando ingi ilobi na ndingi imana na silitu sietu kuma online na zia ningilimbe wa yana per day per month lakini mathukuma wiyo mawi amakatumwa mukosa wi amukathukuma nenda ni make sure muika witu nwalika ziendo nizo ume idleness na ingi yu medita ma bloggers no kama online na maitu mwazilingi maneli no na adati ningwenda meme kindu ke mama kwate muno ila wana watu yake mwana kana kilitu mbeza kikune Muteti ungi bandu WhatsApp kana wherever you wende na kufund no to luno la unengejana ukizokoni okindu kimu kila kingi aimi our farmers mendi de ma exploit wani ma blockers baka tikati yani maitu mwana wendani mambe maguata mesiwa mundani kwa dhawe kunya muslingi maneli oila diembedi mwe abika ba Tesco kana Sainsbury UK London you must link maneli diembedi mwe niki numbero kaisyo ndio yuta twenda twiko through my CDF and everything to make sure palape produce fresh produce nitwakajaza wa code rooms sia ku block ma blockers ugenda yu munya produce yo merwa katika code rooms mukona nikana athoi magezi yabu ngana moka maite mbi muthugu muimeata endai oila muigwata mbeza nzio muiuka liwitu nyao ni museo uzuni ni aimi tumenangawa nyao ya nini kila kingi ngwenda haweta ni ba kwa school school nenda twiko CDF ya nengano twina database ya jana hizo ngo CDF na tuizo vya system nzo ya kuatia kana kanenga CDF mbeza siana bursaries sijonde bursaries tuyati ya kamina school kakadhipa mundu benga mana mote ya kana ukanenga na ngili 10 ngili miongoli kila mwaka na kana kwa andu kesi ndizini kaba ndina database yako we konenga na for the sake na ndu kati ya school kamina kakadhipa yuni ngenda twike chao ngaliko ni ya kisomo pangi ukamba thina wakibu ukamba wonde kila pando na Makueni tunogie twenda na bahati twa nengwe wake lakini thwake thina kindu chambe kiuja thwake research ni ekiwe na fit tikizio cha unywa kina heavy metal bingi muno na gini ni controversial ndio damu yonga ngona lakini kiu kitumika kwa unywa na kinwa kwa indo zitu na kingithia mimea ya uya na kitumika kwa wemi wewe una wemi kitumika ngina ni led ya likasukuma na mugwe ende wenda asi ona thwake yetethia mukamba ite mukamba
Wake ina heavy metals ila ndo lead na sumire ba ilobi zionde ngani adiri ba yumire ilobi all factories they are dumping things there ko kintu cha mbeno nambo to amswada kana dumping of things at the river imina mukamba adelepyo lakini uno ndiziku ka take time pa kwa revenue allocation nenda ndi Muteti akamba twambie kwake ndamu zionene ku katikati kula mbuzi lanzo zumire siimani nitetene sana make sure to allocate revenue twambia kwake mandamu manene kundu kuzio ekaitu nengo za nyau siaki kiusi ndumbo ende Fred ona mozeze nezino kwasenga nondo we wato siyasilanga watu wake withi to yinwa muno mbaka president akavika vo na ende nisilanga muno automate ma billions ma mbesa kuzewa na wembe kana na kivuki kikate the mwene wake how wake interest ya wake yai ati create employment almapata mabuya beza the county billion 30 something unaona whatever it is sian almadhukume malijembeka mubukoni mayambi kila muzungu wazia wina the end in mind yani utozwana ya mwizo wake ndukeke kaumata ngokulie we Erastus wezi ya the river undu dhili na ngikala ilopi ukadhuka nengo kuke wakiweke jumi cha bake kunda ambonyo aje ambokunda kana kwa zukuma ibantu na kuja wake amboya kudwa ke twaze according to you no project to etautethia mwenende ogibikiro bingi wabantu mundu dikeza kwa advise ya kamba no unless pe high level purification methodology leka tumiwa ugege tomike na kamba mabongo ukaambia kwa after 20 years 30 years mauma ingi wa kambani mbana wiza ndolameka la along the river already kwina mauma ingime ndolameka la along indozio sindwana mawu lameka la ona kuyanga likosa kitu ina ku alameka la amatumia yake ukumendo ana mabina maingi manya mama wala matumia yake uchoze nusu no chotu kwa kiki webutu yetumia na niki mbona kindo kione no muno ndo Ndongoi zero etha okuone na chago matusu kumie wese ithia no twatumia kibuki Ndongoi zitu kia wanena mainena actually ndiye zaigwa muno wonena kibu ndio matumia yako campaign nasio baje na mweti yedo wake yu hapo baje na mweti yedo wake yuko muwa ndio matumia yako campaign ukiwa na nini na tetie tawaka ya rokamba ukila utumia kuja kula na sio utakula vitu zio selfishness maemio manda bantu bate controversy niki na mbuzi zokumbingiki po kaiti po libizongo to amuoni udwa geriva the itself no ya ni ndamu ma connect ya na the river niki aya neona baba eto nene muno nzaun Steve yazai bwake water remains a contaminated water and that's the truth. Aya tuzi moto mani naona ndo ngimende na kunena uno eta wa Charles Katuva yasia live from Kadhiani Machako semu vya mjukuu wa Kalume kenga yasia Fred ni wa utonya watching from Kavodho so je sola yasia Rasas o yuva imundu okulika mbunge akateria enende maika kweteria tu uzazia na halaba yolika mbunge ba imundu koteria mwenende Leonard D Kings yasia watching from Muranga but from Elengeni in Mbitine kura yangu ni ya honorable friend Pedro Elengeni kana vera wata Elengeni haya takwe malenge maingi dizibaita okay Juma Junior say watching from the river that's our focused leader Daudi Molinge na yake asiati tuko ndani I'm from Kibwezi West but I agree with Mwesh may God see you through Mwesh Erastus nzomo salibika sana inaketheka Mondoi Daudi asanti Wellington Laimunyao yasia ndene kabisa Caleb Ngonsi yasia quite a focused and visionary candidate ask him why are Wiper leaders issuing threats bad words against independent candidates and other parties in Ukambani Caleb Ngosi Jessica na izwinge wazi away kana ni allegation ni kwaje no nene yake bwana Fred but according to me Jessica na echa kana ni allegation yulo wa chama cha Wiper mundu neto moya wa Kandara ya Kandara town well represented ni movia muno Kandara mwana ozwe the afan munene muno kumangale gosi ya Kandara ye ba Kandara ye Muranga Muranga yes ye Muranga Kandara
muyumbe waku ni kwati ni Wahome. Yes. Yes. Na indi Caleb Nkosi akase ingi ati, has he done any community projects or initiatives for youth mzee wazee ni Makueni? Zine kuliesio kanabe kindo umekite kufikia omundi nikendo metiki vila. Haya, watching from mwane kwa mukono Utongoi number 1 Kesli Kelly kedi ya mundu wetu aseneta ngula wa mukono ani musimi ane na nesa Utongoi osu, lakini kivila cha musumbi vetange akamba azimioni ozea kwa onene na sala kini kivila cha vetange akamba azimioni sio kilwa yasia tinia Utongoi sana ozambia ni hotinie babe na magole elwa ile ku address kana be ndo igete project cia kisioni na kiungu iwa na kale mkosi no wako kule kiucha kana ngewaya kutesio ete matezi kwa mu tesio what is happening ni jibu kale mkosi ndambia ni newetie kana kuyamusi is been my DNA yani community nyo ndichako chambe twagie hospitali na weta wa Mbitini Health Center ni naume oeli na 3 hospitali uzu tunogie twa lobby Safaricom Foundation na tunenge 2.5 million twagie maternity, modern maternity community health ngoya youth onabu obu pe football ta Ngoto FC niona timu wengi ndi tuambie football FC na ndatu the main sponsors na niyo number 1 katika league sia award yonde na ni number 4 Makueni zima na in the community ni ndo ana ikundi mbingi ndo kumana sio pekee mkita wakainda foundation kani makeleme kulama yonde la tuteta sia alama tetethia pe madam wakise Peter wa purity mbithe nume katika wa leaders twindo tuitethia alama tetethia tuna profile nene tutethia andu engi muno ngambio wetaba sidela lakini be maono moko neta kisioni makutethia ngalioni ya youth ibeti siana kila bandu kila mundu tukunde mambo mengi muno mautethia tukatumia mbeza situ kumabuko na alama well wishes alama tumatufandia tumanza tukatethania nina mmeta wa Caleb Kilonzo matu kumana mo kila kingi Caleb wakulia yoniki atongo imo kamba me kumanga independent candidates asume kubanga independent candidates kango tibia nao na alama tawa mambro kama siasa alama tumia masitwa azuweta Kalonzo kuswanamo na yuni wizi andwazu wala kulama umete maya makunya mumbunge mu MCA kana mundu yote manengawe rating thindi ni chama ukona matiwa we yui kwagwe kuma independent we kata kwagwe yimbo yuni yakutunengie Mbitini nitunengie Musau nitunengie Kakuzi whatever make sure paumanyao Mutongo twaje ndawi wa muungano poma mundu wa muungano ndawi wa kwaku make sure paumanyao mundu wa waipa pema kuma mundu wa kwa okejao wako bizini kukambia kungunya story ba ku mathi me wakiu mathi marambe athi kuete kau mundi kana wenda ndu chamani kinawe wita mbaya mukamba wemina mukamba na mambe ya propaganda ai ulote chamani kinene ukambani eta mbaya mukamba na mambe ya kutuita asaliti alitu independent wewe musaliti niki nuna alika chamani kila ni cha mukamba ukona yuma umangu agwendia meambia kuona kana mundu masuwana ndwangi na ndwazi no momenta party ikwatenya asipiranzi maingi mundu na wasipandu onu mazinda mingi nombeza zikara siamba tacha amani ubona kindu kinti oba o wikindi agindi andi kindu kibangithie ondo mena twasi bila mbingi cia MCA cia MP na ubona sio beza ziendete bayulo na uende na kuwe Mutongo wakizio fulani ukewa wewe uende umetebu me hakikisha pa imundu ngonga machama kingi waendo independent mina anime wa adhu mumine kisiasa aminwe na Fred twinene nge waya cia mai na mondo aso onde unene wawate to sisi ondo wasia nenduli kile siasa ne kwete kebela but with it we support wana siasa tuko no ketha mondo ni Muteti ndwe basa muno namo
chama ni tena cia mwenende chama jo kitawa nikite ni sawa independent but watu wasi no kuona chama wenena kati kiteta cia mwenende wa kawaida mundu lo iba ya barazani ateta kwa chama kila chama na siasa no teteka na chama bayo ndu chama kikatethia mwenende chama kisapotia bana siasa akatethia mwenende na kimutumia kutetheka chama ni kampuni na kampuni interest yo ni kana kikwate mwana siasa fulani kwoko alike mbungeni alike wapi akitethia chama na indi aizo kakatethia chao andu make chama kiteta mwana siasa kiteta cha mwenende mwenende atethaiwa ni mwana siasa ula wazinda wina wendi wa kwikanesa inondo kwa manyuba na chama na maithukuma mwenende ti wonde manyuba na chama na ula tethaia mwenende ni ula wina wendi wa kwikanesa ula wizi kwikanesa na wina wendi na wina ngo ya kwikanesa neona twina tekina tumine na ende masinenete muno kana mbosoma soma moto manini kenda wesede twaminukilelia ngaleko yakwa guchalo amaseki nyeta mundu na kila mwenende kwa oyune wesenesa mutongwe wa maendeleo batingwa mundu utesi ulokasa kwa maundu masiama kana mawatho mauvungu nituvunire kuwa tongwe yasio nitumesi ulokwenda kivila nambe kuona nya kwa kwitene kana no tonya kithuma chuma kithie chuma ndi na miwa yacho ni kwati wenda wase kithia na wandika kithuma chalo amaseki na kuelewa Wellington Lai munyawa yasia over kiboko makindu vamwe Fortunatus we vati motuva yasia ngakuonea UDA all the way ozwazi akakuonea chama Julius Mulaki yasia ona ukatho no uvungu methia wa maitukenga ozwazi ateti metha maitukenga tukasa kwa mundu wa maendeleo ti chama nzio kilwa mwetu wa mongoti yasia wea ndize wazi hata Frank Mosembi musiangalie chama kuna wengine wanajificha nyuma ya vyama James Moli kavanga sa kwa mundu na chama kana mboko edit otomani oyo okay kana usome kavanga sa kwa mundu na chama ngelo aisi alika vaye mama okakuwa motongi wake wona muongo we twamosa kwa ona kiwo chekie kwa eka kukua na muongo uziwa na nyanu account ya Kitui James Moli bro Caleb Caleb yazo tuotabia bala muangala na family yake mavi kama endete status na umala baangu with ndio tabia woju bala Apostle Nicholas Mongela na mosi wake kuma kuyaka lawa maambie savale wachumwa kuma mkalawa maendete status makome ile vama kutano machombi na yo savale maambia wacha maendete ilovi na matonyo kama la mulolongo kyo monde ni kwate no manyithia ovaini Francis tutambithi asema undu ala wikite tuikwenda sindu cia kwatha uzaza makaza kwa mundula na sindu wikite mekwenda sindu cia kwatha chao zikatuva tukasa kwa mundu na indi niona ine ndingi ni aseka na makaza kwa mundu mekaza kwa ange waya sema twende na kumina bwana Fred niendo tumia mwanyosu ndatika ile ndatigile ni mbinge no ni kuyaniti be mondo mainge tusanetha twenene ane nda wose mwanyo so nende tusia kuyusia muthia nda beki no kwenda kwa address yo Utongoi ni ndone na pia na Utongoi maituma ile mbetani okamba nondo akamba ithi twenda maendeleo twenda kau ainiwe monene jiwe nda chao kikiwe vani kenda ngania kwa ate chao ni ndone utumia ndatika ile ukona maondo asu onde sawa kamera nino chambe ndiminia kala kakiu de nawe takana kwinda mbinge siakiwe ibinda itene ibindona ya moi anda misu si ditumeka niseuzuie itawa silt chambe ndilika ugenda twika disilting na chakeli katika anda misu andungi mabeni witheka na maya atundu wa mbesa sio nenda kwenda ndio kitia compensation ya ndwasu chakatatu ni kupaa kwa ateti wenzangu alamende yivela o zozote ndani cha governor ndicha MCA ndicha chao chambe ndaya ni maana chakeli siasa sio paka na ndaka na kiko ni siasa ndugu na kiko kisio kie ku social media
ndichumie kuya sokoni kiokuo alama na thoya andu mbuki ni maekie ni mathoya imwana bando data si umange andu na si litu wendea ni wizi unengae imwana mbesa si umange andu online na social media wo umwe wogun na onaku ndwe bandu siaza sia Kenya ikautwa twitho na mugu siaza sia kau tweka nacio kibuthia tweka nacio kimena tweka nacio na akamba for once twitho na ngwatanio mundu thine binda kama kukwatana twitho twikindu kimwe mukamba atetheke tutunge ndaya ila ya ukambani ukamba ntwathinie muno na nyene nda kiu none kizogetwa kamba twino na ngwatanio woinde wa chama kiva woinde wa mulengo wiva wathi kundu weche kula kwenu andu makungania oka kwitia kibila mumwithukicie mukamkunie kelele na mwewa eona kindu kisio no mumunenge chau kula yenu ndukathi kwazi yaku ni koni kwakwa na mungania oka kumwe ndakanene siaza sia ithoko kau na twazinda uloka zinda ndakolwe kana kibila etazia atethia andu tietethia wow ndi babe kulwe bano uyiminokelelya anedi no nginya tukesoma neka nateke motomine Muteule East Musembi Elijah tuned from Kijabe Street Nairobi and from Bitini Ward kwa kule mona also how will he deal with equitable distribution of resources that are given to a member of parliament? Again, I know bursary allocation is ever a problem to Makueni due to its population. What method will he employ to at least give to those entitled? How will he tackle employment to the constituents? Yes, also ya kule makolo mabata muno naindi okwa metoke musonge. CDF nginchamana muno na kuwanya CDF kindu chambe kumtizia CDF inengana wae tundu wa alamesene tukenda na committee ya CDF ila tukeka competitive recruitment alama kana ya CDF cha keli kikenda na public participation ugende ni twizitwa thiu twini fulani mama kaweta kana kala kenda unengwe thi kala wendani muni basari kala ke unengwe basari kokeba CDF money also kikenda na public participation over and above that ngethwa na portal kana website public kana ka website bandu ngethwa na bandu tolo no query any single send ya CDF undu tumikite ukaenda amakazizi ya kumakazi silingi miongo elisia endie kina sia yelanji bana yani kuna na pure accountability online undu milioni yana sia account zemini sia nini itumikie kwa ukeu kikendwa kina transparency kwambia recruitment yala makana zi mbesa na undu ikatumika na ngendwa na public board ya ku display undu mbesa sia CDF itumikite na ndi tuminukelele peki ndo whether watianza kwa second that tumina akamba yes Makueni constituency nimukula kwa ndaya tunyenyekefu munenge kula yenu tiati nitetheke lakini kana mutetheke nundu nina wendi wa kwikanesa na ningwenda umwikanesa na mwanenge kula yenu mukatetheka na nini na muika kengeke nundu mugizo kengwa na ingi meivilani mana ivilani mata muthukuma Biblia azia mwana wakwa wethia mundu mwathe ne ukusenga nduketikile andu athe ni mogite utuini mamusenge mwasesengwa mwetikila musioka thinani asante ni muvya muno bwana Fred yakondo wakuka masame tu matu tikilio vika vau ni kwate no twane na mondo elia tatu matonya kotedia omukamba wonde balawe na ndi ndio kwendea usio all the best. Thank you very much. Wawendi wagwa kwitikibela cha uyumbe wa Makueni no twitha twekoma no ingi ende no nende go ingi tukeso koma na uyo MP wa Makueni wambia ni replace munyanya wa mwana na mama beta bana na ketu ketu ya minga wanio nake asante mheshimiwa Manzo Fred azatwese kumanda na tuke ba tutuko nenge wasi ya siasa ndi timu vya mnondo ketha ni muno Makueni na wikethi ya andu onthe na wangetha jamana wetu Anjavis wa muona mwana ongetwa Benjamin Mwaka
wa komadamu nende mwana musese ni twera sasa kitoko anza mone muvya vondo tamanya na kwa kumela twambie nginya ba utwavika muthia wa kilungu kino twambie saumwe ni twavika isa 3 na ndatika osiano ndo ni twakavola twetha na Fred Musau na meya Makueni kivela cha uyumbe kilo ni bunge cha Makueni ni countini ya Makueni na yu ni utia na ilungula siativa Utongoi TV nondo ni yongo atanio ya mukamba kwa oyu tiwanesa na witinda nesa ino ni Utongoi TV.